Astagfirullah, buluk. Pagi-pagi begini lu masih tiduran, bukannya lu disuruh sama abang lu tuh betulin kandang kambing, hah? Bangun! Siapa yang tidur sih, Po? Orang merem sedikit doang. Lu tuh kalau dikasih tau sama orang tua ya, ngeyel aja, ngelawan melulu. Lu tahu nggak? Lu tuh kalau tidur bangunnya kesiangan melulu. Lu mesti tahu kalau tidur lu tuh kayak kebo. Makanya kalau tidur tuh bangunnya subuh, lu sholat. Jangan kesiangan melulu. Rezeki aja udah dipatok sama ayam. Ayamnya bego. Tuh, kalau dikasih tau sama orang tua, ngelawan melulu sih lu. Udah nih bangun dong sana. Ya udah, jangan ngomel aja. Ngapa sih ya? Tuh, kalau dibilangin sama orang tua, gini nih, ngelawan melulu. Ya Ntar udah. gua kepret lu, gigi lu mental. Gigi tuh lu atur. Supaya lu kagak ileran. Duh, tuh bantal tuh. Orang menaruh bantal. Masuk. Betulin kandang kambing tuh. Ayam apaan lu? Hah? Bang makan dari pagi sampai sore kerja lu apa? Hah? Tapi gua mau makan sedikit aja, dimaki-maki. Bang, kenapa sih kok marah-marah mulu? Au ah. Orang kerja tuh kagak boleh marah-marah, dosa. Au ah. Au mulu sih, ntar mulutnya monyong lo. Oh, nyalo no. Kalau ngomel gak kira-kira tibang gua tidur tengah hari aja pakai diomelin. Emang mata dia. Tambah monyong deh tuh. Jahit.